Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana hani gotinekî heye gotinê pêşiya ye dibe kî ê ku çû çû ê mayî ê me ye. Ê ku mane ê me ne. Pekî heqîqeten wisa ya ne wisa yanî? Ê ku çû ji xwe çû. Ê mayî ê me ne ya ne ê me ne yanî? Em ji bo ê ku çiye em çi dikin? Em bêjin bavê me çû, diya me çû, kurê me çû, qîza me çû, xalê me, apê me, cînarê me, mevê me vesayre. û ê ku mane em çi dikin ji wan re? Gelek însan poşman dibin. Em giş poşman dibin yanî. Em din ax minê ewha bikirina hema toxumê axbûnê şîn nayê. Toxumê xwezil şîn nayê. Xwezil min wiha kiribûna. Xwezil min wiha kiribûna ana batna min ê jer wiha bikirina çû. Ti kes nebiye şahid roja ku dinya ava biye heta nîro ê ku miriye ji para hatiye. Ji para nayê. Em ê li dû wan nerin. Îca çar rojê dinyayê. Vî çar rojê dinyayê bi zengînî be, bi feqîrî be, bi belengazî be, bi çawa be wê biqede yani. Feqîr jî dimire, zengîn jî dimire yani. Heta hinek feqîr hene wallahî ji zengîna bêtir kêf dike li vir dînê. Çünkü lokînanî wê hebe dixwe. Ama hinek zengîn hene qîmê ji nake bixwe jî bide kesî jî meselanî. Hinek zengîn jî hene Xwedayê Teala şeker xestalixî daye wan, qalb xestalixî daye wan, tansiyon daye wan, nizam çi daye wan, çi daye wan. Nikarin xwarinekî jî bixwin xweşik. Mîda xwe bi îlaca tije dikin, bi heba tije dikin, bi şirûba tije dikin. Nikare bixwe jî. Yani ewil em ji hev re baş bin. Heta ku em karibin em li hev bipirsin. Özellikle em mervê hev em li hev bipirsin. Her kes mervê hev li hev bipirsin. Em herin dawetê hevdû. Em herin taziyê hevdû. Nexweşînkî giran çêbû em herin pirsa wan bikin. Em bi telefona li hev bipirsin. Bera mervatiya me, hevaltiya me, dostaniya me xwe nîşan bide bî awayî. Pekî em ji miriyê xwe re çi dikin? Me ji miriyê xwe re çi kiriye mesela hanî? Me taziya wî danî sê roja. Me ji bo nabû dengê dinyayê me nan jî da. Yani qismek jî her kesî nabêjim. Qismek jî. Me îsxata wî jî da. Me roja siya bira vev fors me mewlida wî jî xwend. Me gazî alemê jî kir werin mewlida diya min e, mewlida bava min e, kalê min e. Par rehmet kire, pêra rehmet kire, betir pêra rehmet kire, em rokên hat ser mezelê Fatihekî naxwînin. Çavê mirya riya me ye, çawa bi saxîtî çavê diya me li riya me ye, çavê bavê me li riya me dibe ku rokî sebiyê merin ez wan hemez kim. Çavê mirya ji riya me ye. Em ji wan re tiştekî bişînin. Em herin ji wan re bixwînin mesela. Yaxut em li malê ji wan re bixwînin, ji wan re bişînin. Wallahî diçe. Em bi telefonê WhatsAppê tak fotoğraf dişînin diçe Amerîka. İnsana vê telefonê vê WhatsAppê çekiriye. Rabbi alemê nikare Fatiham ve mezel bide wî mirî yanî. Kur'an ji bo saxayê jî, ji bo miriyayê jî. Niha ji bo xwe jî em bikin. Em ê jî sibê bimirin. Em lê vî ewladê xwe nehêlin. Em li pêşiya xwe bişînin, pêşiya xwe. Niha însan li vê dinyayê gava ku seyaheta wî çê dibe wê here seyahet kî, rêwîtî kî çi dike? Hezîra xwe dike. Eger seyaheta xêrê em bêjin balê umrê û hecê de here, eger seyaheta dinyayî wê here tatîlê
حاضریا خود که پره توپ که چنته والیزا حاضر که جلی خو گوره خو ماکینه تراشی و سایر حتی وی جیک و هر اوتلا خوش عیارت که و چند رو بمینه پراجی بخورده به بله تا تیاری ایجاب من ده جفر ده جور ده عیارت که ده بلکه جور ده امکان تنه به کیس تنه به الور بمینم هر تشي تكم بكي جو في ريبيتي جام شورت شاكي بكن يعني ام لفي اولاد نهيل لقوري امكان يخو امكان هر کسی وقت بدونینه پرک مثلا اگر معاش به معاش ممورتی به ای işçi به اگر گلرامش دکانه به اگر گلرامه به گنموجو وسایل به فابریکا به ام تشکی جي بدن اساس شكر اوه شكر نوك يا ربي شكر ترى الله مسكين اختير شكر نوه اوه جي شكره اوه جي ام مزنايا وي قبول دك شكره اما شكره اساس كفاك مزكي اختير كه مسكي جينارك اختير كفا مالك كدسي من قنبه اما جسدي يك ام بكن عادات هرمه ام بدن جامركي فقيركي بلنگازكي نخوشكي خستخانه بلكي هناك نخوش هنا المال مالنه دل من چه خوارنه کی پرت نه کوی خوارنه بکره مثلا امان حالان بپرسن قبق ام بمرن بنا و تف دوما ورن بلکه اجابه ده اولاده ما تعزیه مجدانین بلکه کس نه تعزیه مرا فاتحه کی جنا خوینه مثلا نه امش خراب خوینه خاطی خالو نبی از قرآن نزانم تلميذ كي فاتحه زاني فاتحه سورتك سوره قرآن ہے تقول هو الله زاني سورتك سوره قرآن ہے إن أتينا زاني سورتك سورة قرآن ہے روح سجارة فاتحة بخينه روح سجارة قل والله بخينه حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكي خيركم من تعلم القرآن وعلمه أم باشي إنسان أي قرآن يتخينه درس قرآن يد خدش وان هذه ببان مدرسة بان عالم درس فقيه الدين درس قرآن الدين بلكي هركز أو إمكاني يتنه بنخون ديه أما قنا ما قل والله روح بخينه أم فاتحة بخينه أم روي سجل بجن لا إله إلا الله أم بجن سبحان الله أم بجن الحمد لله أم بجن الله أكبر دفتر مدى ياز بفه يعني سال ده چه ساله أم تحقي خدا محاسبت كن قالوا من إيسال چي كار كر ايكو ارد آجوتيه حسابي هات که اویا پره گبره اویا پره علاجه اویا پره بیچاره پره مازوته پره نظام چه فلان دوارم حقا کار کریه یا خود نوقع زرار کریه ایجا بنا آخرتا خوشی ام محاسبه خو بکن امی رو چه عالم دانه دور ما می آخرتی رو چه درجه ده مثلا نی امش مروی خورا چوانن ناس خورا چوانن هوا خورا چوانن یعنی ام لوان ده پرسن نا پرسن یعنی امش اولاد خوی مادرها چوانن ام آرا فرقی ام دخن آرا کچکا و کرکا yani maalesef derdeki programın memleketi me kavaku he حنك راد بيجم tabi doktor dibe sebiyi ve vay kurke idi oda hazırdı. Farkı ki usan memleketi me ba haneka دوباره بك با هنكا وسا هيك نافا كركو كيس كذا بحد بحسابني وخدا في حقيبه برسج معني ميراثش خو نادن إزايا ويرو جامير كي جمر دبي سيدا مقبله دبي ولا باي ممريه هنكي ما جون ماي والحاصل وسحب خشك ما هنا دبي مقبله قلت خبر ده قران هذا دبي لي من هي هزار باون هرك جوان چيركي ياخد بلكي جولا ما از جمهورiyet زركي جمهورiyet بكرم كنت كن هر عاده چار حق چيرك از بدم مادران خوش كم از بجمرن جوي ميراثه هو devje berdin bira ev mal mülk bujeme yani. Ev mal mülk bujeme. Valla bırakın bu yanlış. Hakkı mirası da ayet heye. Kada vaha guti havkaş kurukara kaş keskere vesaire vesaire mugo. Ama mugo tçuy
و خوش که تجدیلتا نهشتن گوتن تمام پکی چقا حق ویاج بنا خوده نه حق نه حق حتی صاحب نو چاویان لی مالی به مثلا حق وانه مثلا نی تقنجی که وان ناکی حق وان دیوان مثلا نی تدبی زهر ملا چهلک کی بده مان یا خود جمهوریت کی بده مان دلم خوش کم برا ویا بدن من مالاسف پره ملتی وسات کنی yani ama bu çi ama mir eman ne emane demek ki İru sebi yani hanem de ya mir emay emanem mahir İru هناك انسان ديا خودی ناکن هناك انسان باب خودی ناکن بنا خودی وان داون حضور ویا سال چه سال وان ناگرن یا زلامه کی زاروکی اختف دایا خوندنه ازن کریه زاروکی بونه ایش انسانی فلان بیمان و اویا تلفن آدم با تعمیرچی بهش که تلفنم ناشغل تعمیرچی لنت ولا خالو تلفن تا دشخل یا دو مادم تلفنم دشخل افسه ما کس من ناگره چما زاروکی من ناگرن تلفون کی ناکنج باب خراج دیا خرا maalesef ایرو yani دبين هرلو وخافاي كيف ونشوف عمتك المسألة إجا يلي سمعنا يلي تماشى غنا أم بكن كو إيه مريج إيه ما به إيه ما يجي إيه ما بنان أم بفيا واجيان بكن يعني أم جمريا راجي خير وخيرات ياخذ قوري ياخذ بدن جخرافي بدن أم إيه ما يجي ببرسن وانت بمن انت خير وخشيتها وانت مام أماتي خدام